ndashimye ko umugabo wanjye yapfuye, ariko ndashima Imana yampaye imbaraga, yampaye gukomera. Mbanze mvuge ku mugabo wanjye amagambo makeya. Umugabo wanjye twakoze fiança igihe gitoya, ariko mu gihe twabanye neza yarantetesheje. Umunsi mbyara umwana wa mbere nageze ndyama, ukwezi kwa mbere kwashize mama azaza kurara mu rugo, ninjoro mama akarara mu rugo, ku manywa mama Sami tukirirwana. Ntazi uko igikoni gisa, ntazi uko boza umwana, ntazi buri kimwe. Njya kubarikisha, nagiye kubarikisha umwana ari mukuru agize amezi 3. Niyo munsi ninjiye mu gikoni njya guteka. Umunsi mvuye kubarikisha none ninjiye mu gikoni njya guteka. Umugabo wanjye niwe wageze abyuka mu gitondo, n'igikoma nageze mbyuka ninjoro, akankangura ngo nimbyuke mu gikoma ngo yatetse. Yarantetesheje. Ndashimira Imana yampuje nawe. Turabyara umwana wa kabiri, aba ariko bigenda. Umwana ageze ukwezi n'ibyumweru 2 aja mu cyaro, yakoreraga mu cyaro. Baraduhembye kuwa mbere, kuwa kane aja mu cyaro agira ibyumweru 2. Arampamagara mu gitondo, ngo yabyutse mu gitondo ampamagara cyane, nkibaza icyabaye. Nahamagara abo bari kumwe, bakambwira ngo ntibari kumwe, bari mu duce dutandukanye. Ariko numva ukuntu ari kuvuga, nkumva n'umuntu ahari nk'udahari. Kandi mpamagara undi muhungu bari kumwe mu cyaro, ahamagara musaza wanje aramubwira ngo umugabo wanjye yabasezeye, ngo agiye muri Kongo gutabara. Ngenda muhamagara, ndamubaza ati suri he? Arambwira ngo ari muri restaurant, ngo agiye kunywa icyayi. Ndamubwira ati none ko bari kumbwira ko ugiye gutabara? Arambwira ngo ya. Araceceka. Mu kanya ndakupa telefone, arampamagara ngo ese aramutse agiye gutabara ngo hari ico bitwaye? Ndamubwira ngo kirahari. Namushubije, sinzi nimba naramushubije nk'umuntu uko amarangamutima yanjye yumva. Ndamubaza ninde ugiye gutabara, ko mama we na papa we badahari, mama akaba adahari, abana ukaba basize hano, ninde ugiye gutabara? Ngo ya. Ariko mbere umunsi makanika apfa, yarambwiye twageze twicara nyine yareba muri telefone. Umunsi bavuga ngo makanika yapfuye babivuze nka ninjoro. Yamazimya telefone, yagize iminsi 3 telefone ifunze. Uwamuhamagaraga wese yamuhamagaraga kuri telefone yanjye, bakamubaza ngo ari hehe, telefone yarayibitse. Arambwira ngo ntago azapfa nk'umusavire, ngo azapfa nk'intwari. Umunsi aragenda, ampamagara ko aje, ampisha ko agiye guhita akomerezayo, nyine ahita agenda atari bushike mu rugo. Aragenda kuva buce byageze nko masaha 8 za ninjoro. Arambwira ngo nimubabarire ko yambesha, ngo areke kujana ico cyaha ko yambesha. Ndamubwira ati nta kibazo, mugende Imana izabarinde. Nimba waravuze ko uzapfa nk'intwari, ukaba ugiye muri ico gihugu, nugenda muzakora akazi neza, Imana izabarinde. Aragenda, barashika.
umunsi bambara amateni, abantu benshi babonye amafoto, bwari bucenja kubarikisha umwana wa kabiri. Hashize nk'ibyumweru 2 arampamagara, Shema ntari hano yasohotse, abamuzi cyangwa bareba stati zanjye, Shema n'umwana ukunda kuririmba, n'umwana ukunda gusirimba. Arampamagara ngo ntarabona telefone, ngo ariko azakoresha telefone z'abandi, areba amastati y'abandi, ngo kubera ko Shema ntakimupostinga aririmba cyangwa ari gusirimba. Ndamubwira ngo ntago nzabyongera. Shema indirimbo yose isohotse Shema arayizi. Shema twageze tujana mu korari bigisha indirimbo, twashika mu nzu nkamubaza Shema ya ndirimbo niyihe bigishije, akayimbwira. Ndashimira Imana ko yansigiye abana b'ubwenge kandi abana beza. Umunsi bazamuka bavuga ngo bagiye mu Minembwe, yarashitse abona telefone, arampamagara, ampamagara kuri telefone ya Sunzu, yaratarabona yiwe. Arampamagara arambwira ngo ahantu bari ngo baza basenga, ngo ariko masengesho yabo niyandiye kuvuga ngo turagiye, Imana iturinde tugaruka amahoro, ngo nayo. Ngo njenze mbyuka saa 8 za nijoro, saa 9 za nijoro. Ikizoza kimubwira ko nabyutse saa 9 za nijoro gusenga, nuko azoza abona nandike Sunzu ngo mwaramutse saa 9. Ibyo narabikoze inshuro nyinshi. Nanibagirwa saa 10 yageze abyuka, niwe abyukaga abandi, waje kubyutsa abandi kubapanga baja mu kazi. Saa 10 nkabona telefone, n'igihe abona telefone yiwe saa 10 yarampamagaraga ngo ko ntabyutse gusenga. Iyo atabonaga message yabagaze ko naryamye ntabyutse gusenga. Ndashima Imana yabinshoboje. Umugabo wanjye ari umuntu ugira amagambo make ashoboka, make cyane. Wamubwiraga akakumva, akagusubiza bitinze. Abenshi bakagira ngo none ni nk'inabi, ariko yagusubizaga bitinze, kabanza akakumva akakwihorera. Imana ishimwe yabonye ko iki gihe ari cyo gihe ciwe, ko tugomba kubana imyaka 4 n'amezi 4. Umunsi apfa mu gitondo, papa yarampamagaye kwa 3 nimugoroba. Twaravuganye njye kwa 2 umwanya munini, akaza abaza abahamagara kuri video, abaza nimba Shema yakoze homework, arayimwereka ibyo yakoze. Ndagenda turi kuvugana mu gitondo, shika ku ishuri rya Shema, asezera Shema. Niyo munsi duheruka kuvugana. Kwa 3 nimugoroba papa arampamagara ngo ejo nzamuzanira abana kuwa 4, ngo kuwa 4 mu gitondo nzamuzanira abana, ngo arabashaka. Turagenda twirirwayo,
njana umwana mutoya. Ariko nkabona sinzi, ndataha nja kuzana Shema ku ishuri, akuntumva nta mbaraga mfite, numva mfite ubwoba bwinshi. Ndataha nja kuzana Shema, turaryama ku manywa. Bigeze nka saa moya bamaze kurya, ngiye gusasa ngo turyame. Mfata umukubuza ngiye gukubura aho abana bari baririye, naje gukubura bikananira. Ngumana umukubuzo mu ntoki nk'iminota 30, ntazi uko byagenze, sinkubure kandi sinkurambike. Mukanya nibwo haje abantu barabimbwira. Numvaga bibeshe, wenda mpamagara inshuti ziwe, abantu 8 nari mfite nimero zabo babanaga, bose nta n'umwe hari ku murongo. Nari mfite kuva yashika aho ngaho bari nimero z'abantu 15, kugeza ubu nyine abantu 2 nibo bariho mu nshuti ziwe. Mpamagara umwe mu nshuti yiwe ngo ni Shaka usigaye, asigaranye na murumuna we bombi. Uwo murumuna we baramurashe. Shaka arambwira ngo mu gitondo cyo kuri uwa 4 ngo yarabyutse saa 10 za mu gitondo, babyukaga bagasenga. Umugabo wanjye baramubwira ngo naje kurya, aranga. Baragenda barasenga ariko acecetse. Ico bamubwiye agaceceka, bamubwira agaceceka. Ngo bakamubaza nimba arwara, avuga ngo ntarwaye, ngo ni muzima. Noneho hamaze guca, abandi bose baje mu kazi, nawe aragenda. Agenda ngo nta morale afite, atari kuvuga. Uwo bageze bakorana kuri iyo mbunda yiwe, aragenda arakora wenyine iwe yicaye. Afata akaradiyo tuno ngo bazashiramo memory card, ashiramo igisirimba, ntavuge, acecetse gusa, ngo arabihorera. Bigeze nyuma ya saa 6, abwira uwo mugenzi we ngo ari kuri iyo mbunda ngo nibicare abaruhure. Bageze bamusengera ngo ntarware, kuko iyo yahagurukaga bose bumvaga bafite amahoro, bafite umutekano, bakumva ntaco bari bubi. Arakora. Bigera nimugoroba afite morale yose, ahabwira babo ngo baze bakundana. Nyine ahababwira iriya ngo baze bakundana, ngo nkuko abagore babo basize hano, ngo yamenye makuru ko baza baja mu nama bagahura bakamenyana, ngo baze bakundana, ngo kandi bajye basenga. Twageza tuva mu nama hano, nkamubwira twagiye mu nama, ati meze gute, nkamubwira buri kimwe. Abwira babo ngo nabe baze bakundana, ngo kandi bajye basenga. Bigeze ku mugoroba arapfa. Ndashima Imana ko yabonye ko ikari cyo gihe ciwe. Kumuvugaho kuri uyu mwanya uragoye,
navuga amagambo menshi kandi ni mugari, sinavuga ngo mumare muri uyu mwanya mu minota. Sinzi nimba umuntu yapfuye aza yumva nk'ibyo bari kuvuga hano cyangwa akareba nk'ibyo bari gukora. Icyo mubwira sinzi nimba nyumva. Nzakunda abana, nzababera mama, nzababera papa. Icyo bazabura nicyo ntazaba mfite. Ansigiye abana beza, baziga neza, bazambara neza, bazabaho neza. Kanihanganisha abantu, ndihanganisha amaboko duhagararanye hano. Ni umubyeyi mwiza. Kuva nagera muri uyu muryango, umugabo wanjye yari ataragura na gaze yo mu nzu. Yageze atumenyera buri kimwe, kandi umugabo wanjye afite akazi, agatangira kuri buri kimwe cyo mu nzu kugeza ku ishuri inzu. Warakoze Imana guheza umugisha. Nyuma yo kukubwira ngo Imana yo umugisha nta rindi jambo. Nihanganishije abavandimwe biwe. Ndabizi mwamukundaga, mwaramutetesheje. Nari ntarumva mumuhamagara mu izina cyangwa ngo nawe abahamagare mu izina. Mwari inshuti nziza. Imana ibakomeze. Nihanganishije umuryango wa Gasegege n'umuryango w'Abasita mvuka. Imana ibakomeze. Nihanganishije papa na mama. Imana ibakomeze. Niwe wari umukwe wanyu mukuru. Ariko basigaye Shema na Anaya, muze aho barebe. Nihanganishije inshuti ziwe, yaba abo bakoranye kera n'abo bakoranaga ubu nyine. Mwese mwihangane, nanjye narakomeye. Umuntu agira igare ryiwe, iki nico gihe cyari igihe ciwe. Nihanganishije mukuru wiwe, bari abahungu babiri mwabo. Imana igukomeze. Nihanganishije itorero ryacu, mwatureze neza kandi n'ubundi muracaturera neza. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibakomeze. Nshimiye inshuti zanjye abambaye hafi kuva wa munsi babimbwira. Nagize intege nke njya nisanga mu bitaro. Ako ndashima Imana yampaye imbaraga. Abambaye hafi kuva wa munsi twarababonye, turahumurika, mwatubwiye amagambo meza atukomeza. Uzaposa ntabwo twabimara. Mwaraduhumurije turakomera. Asize abana beza, nimumukumbura muzareba abana biwasize. Asize urwibutso, ntabwo azimye arahari. Ndashimira abantu babaye mu gikoni. Abamama baryamye nabi, bageze barara bicaye bafite abana.
ariko ibyo ntibigeze babireba, baradufashije. Mwese Imana ibahe umugisha, abanyakarere, abatuye Nairobi bose mwarakoze, Imana ibaheze umugisha. Umugabo wanjye tumwifurije umusoko wabera. Hari akantu nanje nari nibagiwe. Ndashima Imana kuko bose bamushinguye mu cubahiro. Imana ishimwe. Hariho benshi twagiye tubura batashinguwe, ariko ndashima Imana ko bose yashinguwe neza, agashingurwa mu basegege, bakamukorera ibirori byiza. Kuri ubwo turashima Imana. Ikindi ndihanganisha amanyana yanje, wihangane, ibyago byatugwiriye twebwe twese, wihangane. Ndashimira n'abakwe bacu bahagaze muri uyu mwanya bagakora ibintu bikomeye, baraye amajoro, biriwe amanywa yose bakora ibintu byinshi. Kuri ubwo ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Nyuma y'umugisha nta kindi twavuga. Imana ibakomeze kandi ibahe umugisha. Murakoze. Yego, murakoze, mukomeze mwihangane. Murakoze cyane, dukomeze twihangane, hanyuma mwakongera mukatwakiriza amatara. Komeze twihangane twese. Reka rero dukomeze na gahunda y'ubuhamya. Turaza gusaba umuryango wa Gasegege batambuke hano. Umuryango wa Gasegege hamwe n'abishwa n'abakwe, mwese mutambuke. Muratambuka rwose, duhagarare hano tuhuzure. Turahagarara n'aha ngaha ariko mutambuke kubw'impamvu y'ifoto. Baraza gufotora aruko mwese mwahagurutse mwageze hano cyangwa mwahagaze aha mu nzira, kuko hano ni hatoya ntitubasha kuhakwirwa twese. Ariko mwihangane rwose, muhaguruke muze abasegege kubwo impamvu y'ifoto y'urwibutso. Hano ni huzura, buri muntu ahagarare aho azaba ageze, kamera irakubona nta kibazo. Yego, mukomeze muhagarara aho ngaho, hano huzuye. Muhagarara aho mugeze, hanyuma kameramene aragerageza afate ifoto. Aba bantu bose bahagurutse, gerageze ubafate ifoto, hanyuma tubone gukomeza. Murakoze. Abashoboye barakomeza bahagarare, abadashoboye barasubira mu byicaro. Hanyuma tuze gusaba umubyeyi yigire hino, hanyuma tumuhe umwanya atugezeho ubuhamya. Bwana asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Dushimiye Imana ko yabanye natwe kuri uyu munsi, umunsi mukuru wa bose, umunsi w'ibirori bye bya nyuma. Imana ishimwe. Mbere na mbere mbanje kubashimira mwebwe mwese mwitabiriye uyu munsi, mukemera gusiga ibyanyu mukaza kuri ibi birori.
Imana ibahe umugisha. Ndashimira umuryango wa Gasegege, umuryango bose yavutsemo, ndabashimiye cyane. Ndashimira abantu bavuye hirya no hino, hari abavuye muri Kongo, hari abavuye mu Rwanda, hari abavuye muri Australia, hari n'abandi bari basanzwe hano. Mwebwe mwese turabashimiye. Twongeye gushimira abantu bose bumvise aya makuru bakababarana natwe, mukaza mukabana natwe iyi minsi yose. Ndagira ngo twari tugiye kumara ibyumweru 2 turi mu kiriyo, mukabana natwe. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abantu bose ababaye mu gikoni, abatekeye aba bantu bose, abitabiriye umuhango, mwese ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Ndashimira mwene data uyu nguyu turi kumwe, twazanye mu ndege, aranyitangira, turaza bitoroshe, ariko yambaye hafi, yaranyegereye, yarampumurije. Jewe sinabona icyo mwitura usibye Imana yonyine, kandi n'umuvukano turavukana, yemeye kunyitangira turazana. Imana imuhe umugisha. Jewe uhagaze ahangaha, ndagira ngo banze nshimire umuryango mvukamo, umuryango w'abasinzira bambyaye. Imana ibahe umugisha. Ikindi jewe numva mfite nk'ibiriyo 3. Mbere ndabanza nihanganishe abasegege twabuze butoto, turababara cyane. Turababara tugera kure, nubwo tutari hano ariko twababaranye nabo. Kuri ubwo bene data mwihangane, umuryango w'abadahugwa mwihangane, mwabuze butoto, natwe umuryango wacu twihangane. Ikindi nihanganishije abiwacu mvukamo, twabuze Sunzu. Sunzu yari musengeneza wanje. Je Sunzu bava hariya mu Kamanyura, bagenda hariya i Bukavu kuri iriya misozi. Sunzu twakomeje kuvugana kugeza n'igihe bose yarwaye. Sunzu amwitaho, aramuvuza, kumva nguwe neza, kavuga ati bose ubwo ari kumwe n'ababyara biwe ntaco azaba. Nuko aramuvuza, akambwira ati bose namuvujije, ameze neza, kumva ndahumuritse. Kugeza igihe bagiye barazamuka, baragenda, bose yari kumwe n'ababyara biwe 2, baragenda bagerayo amahoro. Numva ndahumuritse, ndavuga ngo ubwo bashitse muri kiriya kirere cy'iwacu ntako bakibaye.
hariya ni ahantu bazi wenda n'uzahungira mu bibira azamenya haseruka. Nuko baragenda, bageze mu Minembwe baratandukana, ariko nanone dukomeza kuvugana na Sunzu. Twavuganaga umunsi ku wundi, n'umunsi apfa twaravuganye, bwari bwakeye twavuganye. Arambwira ati turaganira, tumaze kuganira arakupa, nuko ngo hamara akanya arasubira arampamagara, arambwira ati Mushenge, hari ikintu, ati hari akantu gatoya nari nibagiwe kukubwira, ati ngaho mbwira nakahe. Arambwira ngo Noheri igiye kuba, kandi Noheri na Bonane nahahiraga abana banje bakarya bakamererwa neza. Ati none rero ahangaha mu Gwisa kukundi nta mafaranga mfite nzabohereza, rero nimba ari ico wabona wohereza abana bawe ntukareka banje. Ndamubwira ati ntabwo nzabareka. Ndamubwira ati ko ndategura kugenda, nzaja gusura abana mwasize, nzaja kubasura. Amererwa neza, arambwira ati Mushenge, uzaba ugize neza, nuza kundebera abana uzaba ugize neza. Nuko ico nshima Imana nuko Sunzu yapfuye adapfanye agahinda ko namuhakaniye ko nta kintu nzohereza abana. Ndashima Imana ko yagiye anezerewe, avuga ko Nyirasenga azaza kumusurira abana. Imana ishimwe. Sunzu yari umuntu mwiza, yari umwana mwiza, yarankundaga, nanje naramukundaga. None Sunzu tukaba dutandukanyijwe n'ibihe, ntabwo twagarura ibihe, ntabwo twagarura ico Imana yavuze. Kuri ubwo nshimiye Imana cyane ko Sunzu yatabarutse ari umukirisitu, kandi Sunzu akadusigira umuryango ungana kuriya n'abana batoya, ariko bazakura bazusa ikivi ise yasize atushije. Imana ishimwe. Rero reka ngaruke kuri Bose namubyaye ari intwari. Bose ntabwo yabaye ikirwari, Bose yavutse ari intwari. Ndibuka hari umunsi umwe namubwiye tese Bose mu buzima bwawe uzubona kuzaba iki? Bose arambwira ngo njewe nzaba umusirikare, ngo cyangwa nzaba mekanisiye wo gukora amamodoka. Nuko turatura, bukeye Bose yagiye ari mutoya, niyo myaka 16 bavuze, simbona ko yavuye iwacu mu Rwanda afite imyaka 13. Aragenda aja kwa base wabo, ahageze ndibuka yagiye afite imyaka 15. Aragenda baramugarura, arasubirayo baramugarura. Noneho kugeza inshuro ya gatatu jewe njenyine mva mu Rwanda nza kumugarura. Ndagenda nshitse hariya mu Kamombo, ico gihe yari umwescoti wa Bisogo. Ndagenda ndamubwira ati urabona mvuye mu Rwanda, nkeneye ko Bose aza kundamutsa. Arambwira ati se wa mubyeyi we, ko Bose mukunze nawe ukamukunda, none turabigenza gute? Ndamubwira ati mumpe iconze co nuko Bose ari uwawe, nje uraba umuntijije akanya gatoya azongera agaruke. Bose aragenda agera mu Rwanda, ico gihe yaransize, mu minsi mike yarasubira aragaruka. Igitangaje Bose bamuhaga ibiryo rye akanga kurya, akavuga ngo ntajya abandi bari ku rugamba.
akanga kurira mu nzu, agasohoka hanze akicara akavuga ngo iwe ntarya, ngo abandi bari ku rugamba ngo ntarira mu nzu. Nuko mbona ko bose yari intwari, yatangiye ubutwari bwiwe kera akiri mutoya cyane. Habaye ejo bundi agenda Kinshasa, yabayeyo aturayo tutazi n'amakuru yiwe. Twageze twumva ngo abi Kinshasa, twavuganaga na Bisogo akambwira ati bari hano, ariko turi mu kuja mu ntambara iminsi yose. Nuko bukeye bose nta muntu wageze umuvugiramo. Bukeye bose baja kumufunga, sinzi umusirikare uko yamubwiye nabi, umukongomani ahita afata imbunda aramurasa, ariko aramuhusha. Baja kumufunga, bagezeyo dutanga amafaranga baramurekura. Nuko bose dutangira kumushakira ibyangombwa, araza agera hano muri Kenya. Ageze hano muri Kenya arabatizwa kuko bavuze, arashaka, atuzanira umugeni mwiza, turamwishimira. Arabyara umwana wa mbere w'umuhungu, asubizaho undi w'umukobwa. Duhaye tuvuga ngo boss igisirikare camuvuyemo tazongera. Ariko bukeye general amaze kwitaba Imana, yari mu cyaro, baraduhamagara ngo boss yagiye. Nuko turaceceka, nta kundi twari kuvuga. Tugerageza kubabwira ngo nibagende bamugarure, ntibabikora, ariko nanone ntibyari gukunda. Kera yari yamashije yagiye. Amaze kugera mu Kamanyura arampamagara, arambwira ati twaragiye, tugiye gutabara ababyeyi baririya ruguru. Ndamubwira ati uko niko wabonye? Ati niko nabonye. Ntabwo ngomba kwicara ngo nicare mu gihugu ndi umusivili. Ati ndagenda nje gutabara abandi. Ndamubwira ati nimba ariko wabonye, genda, Imana izaguha umugisha, uzakora akazi kawe neza kuko n'ubundi wagakoze. Aragenda. Bamaze kugera hariya barazamuka, bararenga, numva ndishimye. Nuko bose aba hariya barwana iminsi yose, bava ku rugamba akambwira ati tuvuyeyo twese n'ababyara biwe, ati turatashe. Bukeye umunsi Sunza apfa, niwe wampamagaye arambwira ati Sunza ararangije. Nuko ndababara, ndavuga ati n'abandi ntaho basigaye. Ndibuka bose yaramaze, Sunza yaramaze ukwezi agiye, bose nawe ejo bundi aramukurikira. Numva ni ibintu bibabaje, kandi ntabwo byambabaje njyenyine, twese byaratubabaje. Yapfanye n'izindi intwari nyinshi, ntabwo ari we wapfuye wenyine, n'intwari nyinshi zagiye kandi zituvukamwo twese. Buri muntu wese uri hano akomoka ku wundi. Rero nkaba mbihanganishije mwebwe mwese mwumvise aya makuru, mukumva tukamererwa nabi cyane, ariko dufite ibyiringiro ko tuzabonana n'abacu badusize. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko bose yapfuye ari umukristo. Ndashima Imana cyane, iyo aza kugwa iriya yari yaragiye, wenda ntaba yarakijijwe. Ariko ndashima Imana ko
bose apfuye ari umukristo. Nageze muhamagara nkamubaza ati ese bo ko muri ku rugamba, iyo mugiye ku rugamba bigenda gute? Ese muzamwihana, muzamukora iki? Arambwira ati mbere yo kugenda bazabanza bakatwicaza, ati tukabanza tukihana twebwe twese, ati twamara tukabona gutora inzira tukagenda. Ati kuko uzugenda utazi ko utaha, atari ko tuza dusenga Imana, ati kandi dufite abantu benshi basenga, ati baza basenga kandi bakerekwa, bakaduha ndetse n'amandiko tukajana. Kuri ubwo ndashima Imana ko bose yapfuye ari umukristo. Imana ishimwe. Ejo bundi nyine ku cyumweru nk'ikiri none nako twasenze, ariko wa gatandatu Bishop wacu aratwigisha aratubwira ngo umuntu yapfuye hano ku isi ngo babaye absa, ngo ariko ngo yapfuye akaja mu ijuru ngo babaye preza. Ndashima ko bose ari preza mu ijuru. Imana ishimwe. Ndashima ko bose ari iburyo bw'Imana. Imana ishimwe. Ni ibintu byadukanze, twarikanze cyane, ariko ndashima Imana ko bose adusigiye abana, bose adusigiye urwibutso, adusigiye abana. Izina rya bose ntirizibagirana, izina rya bose rizahoraho, rizakura, rizaba igiti cy'inganzamarumbu. Ndashima Imana cyane kuko Imana yamukunze ikaturusha amaboko, yamukunze cyane. Ndashima Imana cyane kandi umugambi w'Imana tuzuhinduka, umugambi w'Imana uhoraho ibihe byose, kandi imbuto iyo yeze n'izisarurwa. Ndashimiye mwebwe mwese bamanyana yacu, ndabashimiye, mwarihanganye, mukomeze mwihangane. Ndashima n'abantu bose bumvise aya makuru, mwese mwihangane. Ndashima kubw'umuryango wanje, umugabo, abana basigaye hariya, bari hariya muri Australia n'abandi bose. Ndashima Imana kuko bihanganye. Abacu twabuze tuzabasanga mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Amen.